Unibeta wa Silas Muriuki wa Rutere na rĩrĩa ndaere mũthaka ndetwo Rutere ndetwo Ntomarete ndaciarĩirwe waja Runogone na ndaciarĩirwe mwaka wa 1949 January 1 ndetire school 1955 Chogo Primary School twagerwa competitive common entrance examination nonto tengeta standard 5 charenkai mono ndeta intermediate school where are the best in Meru Kaga Boys Intermediate School ndeta form 1 1964 Meadhen Boys Secondary School itwe pioneers ba Meadhen Secondary School ndeta Kagumo Teachers College ndeta kolomera walimu mbuga onda ali umwa P1 batantatu barabali ndene Meru County ndeyanda aposto Kaga Primary School ndakara Kaga Primary School miaka 2 ndi assistant teacher kumaunda chokanda aposto Chogo Secondary School the teacher non to performance kwa inda akruka giana muno na ndi education office ya ambiontegera kairi ya recommended tora kwampe scholarship weta kodoma ome na ndi 1973 September ndajo kwenda takodoma Britain Morehouse College of Education 75 ndikoija ndaizwa headmaster wa school for the deaf Kaga ndakara Kaga for 12 years nda chairman wa special schools teachers association na chairman wa teachers of the deaf nda wa representation ya weta ko represent Kenya Israel 1981 rera Kenya celebrate the year of the disabled nda vice chairman wa Kenya Society for Deaf Children na the national inda recognition ya mantu ya special education ndambiriria vocational school Kaga ndambiriria workshop school nonto bwa urenda tetaira mantu ya maingi muno bona womba kwa executive secretary weto nati so 1980 after 12 years there ritanba Meru na Tharaka Nithi bandura ndi branch executive secretary wao area ya Machakos, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi counties, Makueni na Kitui na Mwingi bandura ndi provincial secretary ndira ndaricho kuri nyanda kuruka era na ndona karega kathongi bono na ndi mwankanda ambio kwande okandimaya ndagerio my ways ko attract ko na ndi ndari akabikibiki ndari akabonda bonda na te antu bainge bale abonda bonda nkamutaimaira nkamukamata naenda mukamata in the process we twendana so eta evangelist mwarania 1971 ndio chuiro ndamurire fani nonga ndi mwana tangi mwira twari yera thigo kana kuratha na banda tukengana tukiruya kana wita kia ndiara tukayuke mitembe karuba ukaji ugete iguru aria ukarekerua ugeta kugokinderu nonto kwari nyaki na ndia choko ikigairi maitia kia ndija ire uketembeaga ukiumaro tena chirwari oni mpendete irio bia Kimiru muno mpendete kutikira ndimbo cha kanisa nonto mbere ndi mutumiria igoro to kaina nchiariri nja yokia mama kwa 1961 day standard 6 babezro murebi muno ndadura nchobi muno supporta Manchester United Manu igwitiranto ngugi chauranda itire ndenda RMP 2008 ndagarwa constituency North Mint kithomo kia okira ndabakira maskuru ndamberia ndi secondary schools ndagura mambasis basi 10 ndaka dispensaries lakini thayu yakura kia kinyire chaugire mbechi akaragia tichiawe tichiethe
ikyo ndaigirwe ai nanto batenchone mucharo ko ya mbere yari chiringi magana jana ngare ko mbere yari Volkswagen kire kwendekana ne anto bedro na discipline non to kire kura la in discipline kire anto kire atongeria na grit anto ba chiendera maku oni tizavalaia sinchio nchia kirete ya nanto kumarenda mbiririe ngo wento ira kodiria kamwe na generation ni erenda kodiria mantu yandi dite myake uyonde na antu kuimwe kira gitumite nkinyete anda kare kanisene mono keda te kanda kare kanisene mono ntingi nkinyete